BCA aminokiseline jedan od suplemenata koji bi se reklo must have. Znači, u principu, kojim god sportom se bavimo, znači, apsolutno nešto što bi nam bilo poželjno da konzumiramo prije treninga, kako bi spriječili mišićni katabolizam, kako bi ostavili tijelo u funkciji, to jest kako bi ostavili nešto aminokiselina u krvotoku, smanjili, znači, mogućnost gubitka mišićne mase i sve ostalih stvari, znači svih mogućih ostalih stvari koji se dobivaju i pod opterećenjem ili u periodu kad se mi ne hranimo, znači prije spavanja. Znači, kada koristimo BCA? BCA uvijek prije opterećenja, prije spavanja, prije aerobnog kardio opterećenja, prije treninga, apsolutno jedan od najbitnijih suplementa koji srećemo. Vrlo često ćete imati ili da je njihovo korištenje preporučeno da se uzima i poslije treninga i za vrijeme treninga. Ako je trening duži, to je činjenica. Znači, ako je trening iznad sat vremena, općenito već u našem sistemu pada količina aminokiselina, što je vrlo bitno, znači ponovno ulazimo u katabolizam. Znači, to su sve to su činjenice, to je istina, ali podrazumijeva se normalno da svaki sportaš koji tako teško trenira, da su njegovi treninzi nešto duži, oni poslije treninga konzumiraju znači, i proteinske pripravke i sve ostale stvari, tako da BCA nije nužan, pošto već određenu količinu aminokiselina imamo i proteinskim pripravcima. Šta što se tiče BCA? Najveći problem BCA, općenito srećemo s njima, raznih proizvođača, zadnjih 10 godina, mislim stvarno ne znam što nisam probao, i svi imaju jednu te istu karakteristiku, to je da su gotovo nemogući za konzumirati. Ili se ne mogu rastopiti, ili je sama njihovi okusi su nevjerojatni, ili nevjerojatni za konzumaciju, ili imamo takvu situaciju da oni kad jesu ok, onda su samo matrica nekom drugom suplementu. Znači, šta bi to značilo? Da su u kombinaciji sa dekstrozom, da su u kombinaciji sa nekim proteinom i onda se tu eventualno tako mogu iskoristiti. Mada u ovom slučaju mi govorimo izrazito samo o BCA, bez dodatka šećera i samom suplementu kao neovisnom. BCA Explode Powder od Olimpa mi je neobično iznenadio. Prvo, apsolutno punim okusom, i drugo, nevjerojatnom mogućnosti konzumacije. Znači, u šejker, mjericu, bez problema, malo pjene, konzumacija, gotovo ništa ne ostane, apsolutno bez riječi i uz maksimalni učinak.